इसकी हजिकी सटकदौरीबा हानदी भारत जोड़ो यात्रा हायरमने सेकंड एपिसोड दी अमुक हानगिदु ममिंगदु अमुक यादमनिना हाइदी अदु तौरगा चलुबदा अमुक स्टेट मंगा इलेक्शन तौबदा अमुक फेल ओइग्रबनिना ममिंगसे अमुक तौरगा पार्टी सिगी ओइबा मागी पॉलिटिकल फ्यूचर अमा सर्वाइव तौननबगी अदुंबा यामना political only political agenda amada election to 2024 gi the aim tawraga chatpa rally ni haibesidi congress na haide be one entire people of india kogi india gi leiba mayam se noi khangwa wafam ni adugi narrative tu akoi adu aidu da khum chaloi kogi chatpi gani haibadu yam phai mai pa po oibiu aduga imphal da akoi gi honorable cm na congress ki sungma rally ma atamna permission pide khote haibadu madu langani imphal si highly sensitive oiriba jaga ni aduga misi mina ngarang adum thoktana ngasi su asiba ma hojik ngarang mangi bedu phangi haidana leiribani congress nataba x party haiba y party mo magusu dum oiroi aduga bharatiya janata party gi oina su party gi su mum tawni hairigide dum yadaw leite khalle aduna sidai sidai khoina madugi political issue oina adu aidu naina bado hojiki manipur gi leiriba juncture sidai sida madu irrelevant oin khalle ana congress ki whatever political motive to aduki matik moi desperate oi haibade khoi khange maramdi 2024 election sin naksal lakpani na somehow khoi manage tawrage election si win tawdaba yade praja da kamaina tawdagi haiba aduga congress ki hojiki leiriba position sidai sida all india gi sidai sida disseminating kaino mo da leibani na मोगी कांग्रेस की कोई भारत जोड़ो यात्रा हाईवे वानी तसेंग बदी मसीगी असेंग बा मागी कोईना कहीं तौरगा कोईना सुमहांदो को यारे गदी राहुल गांधी सी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कांग्रेस की लीडर अमत तंगाइरब लीडर अमत दोंगना प्रोजेक्ट तो वदुंग बा सागत नब रैली ने दुम लोग हैं अदुम मसी अदुम चुम्मा बने अदु whatever ममांगी भारत जोड़ो यात्रा दसु अखोई दुम खांगिमनि कांग्रेस की प्रेसिडेंट दुम ममिंग खांगदबा इंडिया की दमा लेरंगनी अदुम राहुल गांधी की शो केसिंग तौननब रैली ओइदना अदुम चाक चाबदगिना खोंग चटपदगिना अदु बाहर अदुम तौरगा चटखिब रैली हंदक किसु अदुदे अहोंग लैदों मानदे 2024 की इलेक्शन दुदा मोगी प्राइम ऑब्जेक्टिव थमकांदा चटप रैली ने अदुना यामना नुंगाइरिदि कइनो हाय मतमदा हौजिकी पूरा तोंगानबा सिचुएशन अमदा तोंगानबा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अमदा purely कोई election mandate अमदा based over rally से somehow कोई state की बीजेपी कांग्रेस की leaders सिंचना कोई मणिपुर की हुजूजी लेरिबा situation सिगा अनि से interrelate मद कराई देनो मा पुसन्ना बा emotionally entangle तोंगना बा नतरगा politically entangle तोंगना बा अमा एता होना बसे मसी मदी लाइबक थीबनी मरमदी ngasi फावबदा कांग्रेस की leaders सिंग से मणिपुर की इशू से की मतंग से स्वाइद दी ह्यूमन क्राइसिस कांग्रेस की सर्कल की याम तौइको कांग्रेस की लीडर्स की ngasi फावबदा डायरेक्टली एकोगी इशू से देसिदा मखोई की कन्फर्मेटिव ओइब स्टेटमेंट अमतंग पीग्रबा बीजेपी से मयाम से ना एलके अखोगी अमित शाह ना अदु तौदे पार्लियामेंट तो तौदे अदा तौदे ने हाइनेबा अदु बीजेपी की ngasi हाइरिदना ngasi su ngasi ai si gi khoi gi discussion gi ngasi gi khoi gi forum sida ngasi su hairi ai khoi gi di manipur gi leiriba geographical position sida da ahong go do inchi ma bhau leiroi parliament 2.5 hours kum hai gra amit chana adugi wafam do reiterate tawre prime minister na adugi wafam do manipur gi cm na ngange marigi wafam do manipur gi khoi gi bjp gi president na ngange adudi malik arjun kharge su rahul gandhi su चुराचानपुर चप अखोगी चुराचानपुर की लीडर मैं कांगपोकपीदा अमित शाह को उन देयर विल बी नो इश्यू ऑफ सेपरेट स्टेट हाइबदौना हाइब कईदौनो अदुगा मिजोराम की इलेक्शन दी अमुक मार्गरेट अल्भादुना अखोई मणिपुर की क्राइसिस सिदी कैसु नते सिदी मेजॉरिटी मैतै सिंगना चथब इथनिक क्लींजिंग नि माइनॉरिटी ट्राइबल सिंगी मथक्ता ना हाइ कमाय कर्म स्टेटमेंट कमाय तंग दैट इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ओइरे अरे कोई मिजोराम बीजेपी ना सपोर्ट तौरे सेपरेट स्टेट तो कोई मणिपुर दा कुकी सिंग की तानगदम नि पिरे नेक्स्ट डे द बीजेपी मणिपुर स्टेट यूनियन कंडेम तवे हाईएस्ट लेवल इंडिया की कोई की नेशनल प्रेसिडेंट यौना दु वफम दो कोई आपु खलकान मधु स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट तौरकान मणिपुर की म्याम की इहुल खंगना कोई स्टेट दो लेपखिबा ngasi khongpham amta hande aduga akhoi madudagi akhoi sanna am tawde backout tawgudu su leite sarkar su leite party su leite aduna akhoi राहुल गांधी ना चुराचानपुर चलकान जनरल टॉक तौदी मी यानी ना
ngamagadi ngokisi dum haibio akoi manipur gi ahong ba geographical position jida manipur gi state ki leader gi nataba rahul gandhi gi level la sonia gandhi gi level la akoi arjun kharge gi level la amtang high seba adumai dawdana akoi se kidang confirmative statement amtang pihaning hai tare aduna sigi uchai ba hai gi dori ba du hai ga su koi muchlingi gi timing natte adubu siriba nariba sigi situation sida mega scale da election rally ama in the name of Bharat Jodo Nyaya Yatra hai ba se si relevant oibra oidabra haugi context da sineba question di adu aidu da aidi issue di madu hek nainaru matam manipur gi context hek nainaru matam da whatever haugi manipur da tori myam si sigi hayang root cause to analysis among tarpo matam da di tungan ba mo narrative ong chalakane ba adu noenda bak to politics ne uzi important already ngasi BJP oigara Congress oigara any party ma manipur sung ba election gi yatra ama sakani haibase chana dabra adu thambi bafam singa sa adu ragadi handa kit koi chat kadri ba lamsang khongchat yatra se ko gi political mileage long no machak amani haina akoina lawbuda yarabra haibase thambi 500% political mileage ki ne only electoral politics 2024 mang da thamaga chatpa adu gumbe rally ne sidi akoi BJP gi wadina thangro leba manung du phumbi gro any political circle da say from akoi hindu da gi haura kan any naina ba matam da only for election gi ngasai gi maruina sisu akoi gi one man Rahul Gandhi hairiba individual se masi magi replenish tawna ba magi anauba avatar ma oirakna bagi haitare ko aduna ngasai gi every election the disseminate torbu congress edu gi moi survival aduna simugi tokse masi pura subside to holakanda manipur gi context ka haji ki release ga samjanna bado ai smine dawdana akoi manipur gi issue thokpasina smine dawdana keno akoi gi manipur gi smine haubni khotpani haibase if length and breadth chatkani haitare gadi rally do kashmir dagi na kaina kumari chatare gadi masana west bengal keno dagi maharashtra dagi na manipur chatfam thoktro geographical position da aduna asomna kandi gujarat maharashtra hogori manipur lebum thokoni adum thokoni na aduna adwai dudi adugi relevance natte ba important oiredi manipur gi issue sidai sida ekoi how far ekoi we are committed ngasi manipur gi apun ba sidai sida ekoi thauna leiba tabane haiba tabane ekoi manipur gi apun ba gi saktam se inchi ma ekoi hongba yaroi manipur gi manung gi leiba internal ekoi gi geographical structure sida su ekoi gi ethnic structure sida sa madu sabotage tawna ba honora pambai kuding ma koi thingba tabane ba adu haiba da vote phangdab da kai doragi chamara phangjaja sunu kaino manipur gi miyam na pami ba adu da de khoi haiba ta ba notro adu gi thongna adu di ai ngasi fawu da di khoi BJP da leibran di khalle modu di khoi central leaders sing gi haura kan da modu gi wafam du da moi bok down to boleite adu gi miyam na pam statement tu moi pire kan ngasi adu stick to ga dum leiri rong sai sum